نهابري خبدن دياربكر آمد تماشاوان احمد يوكوش اللي قال منه إلو ميواني احمد يوكوش هي احمد صباح بخير بروجات بخير كو بتايبتي يعني مجار قالك هنا ل وقت بيجن لنوا تركيا اللي بتايبتي اللي آمد ايش مجارك تايبت هي سورين آمده إلو ميواني تجي هي بكون تشيش مرة بيجن در حق روجا دياربكر ده روش باش سینکر امنها لنافچه سوری لمنطقه ایشکالینه لسر بدنا دیاربکر بدنا کو ام دویجن دیروکی کو 5 kilometre direjmuna ve bedene heye. Diyarbakır jibo insani dali dini da gerek bajaraki kadim dirok o bimbareke. Le mukabın dışarı pevçuni xendekandan nafçe sure yani dirokan Diyarbakır zarareki mazındit. Jibo sur disa jinuda vere saskirin xabatın gelek balkinşteyn kirin. Çarde berhemen برهم دیروکیانه نوان دا مناره چارلنگ مزگفتا قرشونلی دیر هنه حمام هنه همو وان تشتا به 13 میلیون لیرا تین رستوراسyon کرن. ام جنها لمنطقه ایشکالنه لوراجی وزارت هاویردو و باجروانی جی خباتکی گله خوش کر. نها کامرمان من محمد اmek nişani webde vira منطقه ایشکالیه بری وان درا همو آخر هبون خانین سروبرو هبون لیبله وزارت هاویردور و باجروانی به شرداری دیاربکر را دنوا سه مهادا خباتن گلک بارکش گیرن و ورا همو پاکش گیرن تeveki girin, park girin, pakış girin mandara. Velatin Diyarbakır ji her roş İran'a seresi bizuye lebele saat kişunda evren vera derten sersura digerin gera hotin gera turisti etken livra hem iten ibadet etken vera gelekçi ki giringe ciberçma giringe livra mizgefta Hazreti Süleyman heye o kabren sahabe heye yani Diyarbakır çıka bejinci yani veka kote naskine ko de bejin bajarı zebeşe lebele Diyarbakır bajarı peygambera bajarı sahabe evji ko kıymet dana sahabe livra parkaki gele kuşkekine meyvan meci seroke diyanet sene bres Ömer efsene emci pera haberden ezbeni xeyratın seçevaratın jiberçi emnaha dibejin Diyarbakır bajarı peygambera bajarı sahabe nahacil pişme kabren sahabe kabre Hazreti Süleyman heye Diyarbakır ve Harama Diyarbakır'da hafta peygamber o pensiz üçlü yek hab sahabe livra defin kirine yani ve medfunin jibun aviya Diyarbakır hem memlekete sahabe hem memlekete peygamber aya tarihi de hem per zede biya nizanın ama meviya khubir kiriye iro biya disa hatiye bireme o le dirkom tariha da meviya khundiye ve medisa biya diye ve emana disa duhazın ki bra peygamber ve sahabe ve disa verin peşta ve emdisa van بشغلن وان باشتغلن وان حركات كن صحابة وبيغمبر جبنا دياربكر وجبنا تبي تركيا بر مهمن أوكي بالتبي الدنيا دا أنزل الصحابة مكة مدينة ودورازي بتسال دياربكرنا يعني بينسد وشلو يكحب صحابة الدنيا دا جي كده مدفون كريننا وأم جيك أمانة تيدا نزي فرازي أمجرد بجن إيش قلم رجع ولك وقت دياربكر فتح بويا أو جيك باشيك خوانيت كبكي خمراماني ما نزل وقت دياربكر فتح بويا لفا شاركي مازن شي بويا ودو في شرزي نافوان دا صحابكي مازن قدي خالد بن وليد سليمان لفا شهيد بويا أو بيستو حفت عب صحابة جيانو دست دانا ودو رازي تفقني فتح بويا وإسلام كتير ناف أناضوليا والجوي ساعتي شونا دياربكر تب بويا مملكة الصحابة وحتى أنا زبيا وردوان بويا جبونا تشكرينجا أوكي دياربكر وقتكي مسلمان بيا أرتش دست مسلمان در نكتيا أبر مهمة يعني هم بيجن صحابة هنا قبر پیغمبر هنا سورين Diyarbakır هنا يعني دالي turizm dini da çim anvana karnayın yani حتى أنا
yani çatışma ki hebu, o terör ki hebu. Elhamdülillah ana terör nema, o kim bu? Vata teşki leci ki millet per rahat nebe per zede teştekoni kültürü nikanin binin peşi. Ana vata rahati bu ya imkan elhamdülillah bejun ki akwa sahabe mana akwa jibona Türkiye ama akwa gringin akwa gerekin ki وقت الجي كده الصحابة پر هبة يازي پیغمبر پر هاتيه ولا جبونا معنويته وي حرم التفي جرينجه و حتى انا زي ما فيانانيا بيشي انا مثلا ايجلي لفا ولتفي دياربكر يعني انا دياربكر كيري بيجرن نافي سوري كيري بيجرن الا كي وقت نلقى اخو افيت ya illa ninga ve ser ninki peygamber derbas yani leve ev kimi maya بس باجارك قديم akwa ki bajara ki kadime akwa bajara ki mühimme yani jibona ve vata tab Müslüman buna jwan şunda artık deste Müslüman der neketiye vera tarihi da şesidu hafte şesidu sünehanda fetih buya vata Hazreti Ömer de fetih buya yani peygamber شش حفت سال شون ده فتح بيه يعني برج حضرت محمد مصطفى دورت الفتح نبويه وجدفي دري اناضولي تاب جوان بويه واسلام جوان درباز بيه در شويه اناضولي benim henek dibejin ki peygamberime Hazreti Muhammed de aj Diyarbakır'a ki tişku sahih ne yani kavlan da vardı bejin ki Resulullah vaktaki Hazreti Cebrail ra şuye giyaya jor وی آردا جی کی درباز بیه قلعه دیاربکر پر مزنه یعنی 5 kilometre döjüye he o قلعه ki پر بلنده الدنيا ده tabi akwa eve o per belinde jbonavi watak eve de mezhep kenzi khoni dike dibejin ki kavl eve ki dibejin ki Hazreti Resulullah vaksa şiva derbas buye jivi kavmira dua kriye yani gotiye inşallah have ibra fetih bibe o خلقي ويزي ان شاء الله معمور بما ان شاء الله ابي السر وانزي تشتري خوش بما بني ويزي حضرت يونسي لسرفان حرمان داويه قول اوكي وتا حضرت يونسي جدف معصي دركتيه بني اوي بيجي كم تبجن فيسكا بحريه دركتيه وحد سالفان درنا غيريه وديسا قولان دا دبيجن ki Hazreti Yunus ev proje bir qal'e Hazreti Yunus şeki çünkü vakta kundu ev mezedikin mina mahsiki xwanetke qalqan balığı mina qalqan balığı xwanetke teşeki akwa xoş o akwa mühim ab tabi ma bana tevhubir kirine yani le baş menda cacis peygamber he kilise cacis peygamber he kesin sana yani St. George dibejin akwa mühime jibona ma yani hem sadece jibona tarih ama ne jibona tarihi Hristiyan az akwa mühime tabi dünyaya yani leheladını ev sinagoga Yahudi azi habkiye hatta ev kitaba wanzi rulo yavana berezi habki hatta şansal berezi Diyarbakır'da hebu anazi yine Diyarbakır'ya yani je tabi dinara çukwa قدس مهمة جتبع دينار دياربكر زي أقوى مهمة وأم فيها نظام ما فيها خبير كريه يعني فرا وقتا كي مسلمان فراز فتح كريه مثلا خودي ياردم كريه يعني مسلمان هاتنا فرا شش حفت مهلوان مهنا خالد بن وليد هاتيه جريا أو كريه تحكيم كريه استحكام كريه مذاكرة دكان كي نكان خليفتك يعني كوتشي كي تدار peşi devi o bu peşi ten jüve raya aved binin o jüve derbast bin o Diyarbakır fethetkin yani Xuda akwa şekil ki hoş dedi o nahile pırzı da insan zibin yani tabi fethat Diyarbakır'da penşi ab insan nemriye tişteki akwa hoş yani vaktaki fetih bu yezi pırzı da kuyun nerjiya yani insan livan nemrine evzi per hoş yani Diyarbakır jbona bir per geringe per mühime ام دخوازن کی تبع انسان اولن وی خوشی وی دلالی ببینن و فرا براب زبشا و بالترور براب او نبه برا نه خبردانی فرا براب پیغمبر براب صحابه براب انسان باش براب ولن خبردانی ان شاء الله Gelek spas kim burası merhaba. اسپاس کم خود جوازی به حرمتن
بله حسین اکر نه از دخوزم کالا دیاربکر بدنه دیاربکر دیسا نشان ودم اف کالا جبر چون مهمه یعنی UNESCO جی و کالا دیاربکر سال 2015 da kabul kir bu yani miratiya hamu dünyaya kale Diyarbakır emkarın bejin xelasiya Diyarbakır dali aboriye da turizme jbervici em gere berhemin Diyarbakır diroki beden askirin jibuko hem de jervay velet hem de navelet insan veren begerin vandara bivinin van millete bivinin jibu Diyarbakır ve turizmeki dini turizmeki دیروکی و هر واژه ام دیاربکر ام ایرو بموان خورا ما سر دیروکا دیاربکر ما آخفی عمر سینکر بله احمد مالتا و براستیجی او دیمنه کو دیاربکر او سور اوه کسکاتیه اوه بهاره براستی دلی متو همیان ها وکر کو او کسی کو جی دیاربکر دور مالتا و احمد گلک سپاس او کسی کو جی دیاربکر دورن هر وها بینامه درکت یعنی او رو رسمین ین قلعه ین رو رسمن ین سوره براستیجی گلکی خوش بون که هفت پیغمبر و 541 جی صحابه هنه لدیاربکره او کسی که قنچ بون دیاربکره دوی بون و بهاره صدی صد بچن ایدی آرامی جی لویتره که بجیبو لدیاربکره جی ایدی آرامی جی بجیبو دوی بون جبو سردانه که بسا بینه که خوش و بچن بری خوب دن دیاربکره نه هوا پر خوشه نه ساره نه گرمه گله خوشه آرامیجی لوی داره هیام به کیجی بیشتر تماشاگرها که به هم سرک شاخ دیاربکر یا دیانت سنجی موی کیجی جمره بلیف که تماشا